Ćao i pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video tutorial. U ovom tutorialu ću da vam pokažem kako se pravi ova predivna turban traka za glavu. Jako je dobra za zimske dane zato što je debela i radi se od duple vunice, znači koristimo duplu nit da izradimo ovu traku. Druga stvar je naravno kao sve moje ostale kreacije i tutoriali i sve što pokazujem, traka se radi dosta dobro, tako da za sat vremena možete sigurno da uradite bar 2 ove trake. Evo ovako, što se tiče vunice, ja koristim ovu srednju debljinu vunice, znači ovo je neka četvorka, tako se to ovdje zove, kao worsted weight. A vama da bi lakše bilo da vam pojasnim, znači ovo je klupko od 198 grama i 333 metra. Ja ću da koristim heklicu broj 6, znači 6 mm, ne znam da li vidite, ali eto, ovo je heklica od 6 mm i eto, možemo da počnemo. Što se tiče veličine trake, ovo ću da vam pokažem kako se radi traka za odrasle. Dosta je rastezljiva, znači mogu i djeca da je nose, tako da za bebe nemam šemu jer je dosta komplikovano što se tiče veličina i trake jednostavno meni nisu za male bebe. Što se tiče djece, super su, ali za ove mlađe ne praktikujem to, tako da možemo da počnemo. Znači prvo počinjemo sa lančićem koji ćemo prvo da uradimo, znači 44 lančića pravimo. E sada, pratite da vam ne bude jako, nemojte čvrsto da heklate, zato što će to, prvi red je upravo ovaj ovdje koji vidite, znači ovaj donji, i ako ovo ne bude rastezljivo, traka neće moći ići oko glave, tako da nastojite da vam bude, da budete opušteni dok ovo radite. Znači 44, 1, 2, 3, 4. Vidite kako ja radim, pa malo čak i izvučem. Znači kada bi radila jako čvrsto, to bi ovako nekako izgledalo. Sad ću samo da vam pokažem da vidite razliku i ono što vam govorim. E sada pogledajte. Ove ovdje dole, ovih prvih par lančića, oni su baš onako opušteni, a ovi gore su baš onako čvrsti, tako nemojte čvrsto da radite, što opuštenije to bolje. Znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, malo sam se zeznula u početku, izvinjavam se, u stvari ovo treba da bude lančić od 45 petljica, tako da bi imali ukupno 44 poluniska stubića. E tako, sada, da bi traka bila naravno što opuštenija, nećemo da radimo u ovoj ovdje prvoj gore niti, znači kao što bi obično radili, već okrećemo rad i radimo iza u ovu treću petlju. Znači prvo radimo poluniski stubić, znači ne u ovu prvu, već u drugu, i okrenete i vidite ovaj lančić ovdje iza. To je samo za prvi red da bi bilo dosta opušteno. Pazite da ne izgubite drugi dio vunice.
Što se tiče ovog lančića i veličine, ako vi želite da uradite manju traku, vi slobodno možete izmjerite glavu kome radite i radite po tome, ali ovo je neka standardna veličina. Isto tako, naravno, sve zavisi od vaše čvrstine rada, da li radite opušteno, da li radite čvrsto. Mislim, neke žene koliko god radile opušteno, njihov rad će da bude čvrst, jer jednostavno tako heklaju. Tako da vi radite onako kako vama odgovara. Ipak je najbolje da se izmjeri i uradite onda onoliko koliko vama odgovara. Hoću da uradim pola, pa da vam pokažem kako se traka razvlači. Jer vi čim uradite prvi red, to će da bude skupljeno malo, kao što vidite ovaj dio, ali vidite da se razvlači. Tako da hoću samo da izvučem vunice malo. Što se tiče ovih trakica, ja sam ih prodavala na marketima i mnogo su mi se fino prodavale zato što su onako timeless, što se kaže, ne izlaze iz mode, pogotovo za zimske dane. Mnogo žena, pa čak i ja, recimo, ja ne volim da nosim kape. Ne da ne volim da nosim kape, već često vežem kosu, tako da mi kape smetaju i nisu mi pogodne nikako. Ali kada je hladno, onda nosim traku. Ako ću išta da nosim, nosit ću traku. Kape nisu ono što ja volim i što nosim zime. Tako, bližimo se kraju prvog reda. Malo mi se vunica ovdje sa strane upetljala dok je izvlačim. Nemojte da zaboravite da radite u ovu treću petlju, znači ovo iza. Ovaj prvi red je najteži da se uradi i mislim radi se dosta polako zato što morate da pazite gdje ćete da ubodete. Tako. Evo, još malo smo završili. Na kraju reda obavezno izbrojite da vidite koliko imate stubića. Dobro, 1 ili 2 stubića neće praviti veliku, ogromnu razliku, ali ako želite da radite onako kao ja, izbrojite. Evo, ja sad da izbrojim pa ćemo da vidimo da li imamo. Ovdje mi je nešto malo čudno. Evo ga. Sada trebalo bi da imam 44 stubića. Znači, evo ga, ovako. Znači, ovaj prvi se ne broji. Znači, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 40, 2, 4 i ja sam uradila 45, tako da ću da izvučem ovaj. I eto ga, prvi red je završen. Sada ću da vam pokažem kako se radi ovaj drugi red. Ovo sam samo izvukla onu zadnju petljicu koju sam napravila tako da izgleda lijepo. Sada ću da vam pokažem kako se radi sljedeći red. Drugi red uradimo jedan lančić i okrenemo rad. Sada ovaj red ide puno lakše, znači ne radimo u ovu prvu petljicu ili u obe, već samo u ovu zadnju, znači to je back loop. Kao što vidite, radimo u ove zadnje iza samo. Tako. Znači na kraju opet treba da imamo 44. Vidjet ćete i same da
se mnogo brže radi. Kada završite prvi red, tada je najbolje da izmjerite oko glave i da vidite da li trakica odgovara. Traka treba da bude knap, znači kada probavate treba da bude knap, a ne onako da se previše pomjera oko glave jer se rasteže i vremenom će da se rastegne sigurno, tako da nećete da vam traka bude velika. Znači uradite onako knap, baš zategnete i onda potom je radite. Sada kada dođemo na kraj ovog reda, pokazat ću vam kako se ide dalje i koja je najčešća greška kada se radi ova traka ili čak ova šema. Što se tiče početnika, ja bi vam predložila da ovaj video odgledate prvo pa da tek onda počnete da radite, jer nekad jednostavno trebate da vidite cijeli proces da bi imali neku sliku, predstavu u glavi kako to treba da izgleda na kraju i koji su koraci i kako se to sve radi. Tako da ja recimo ako pratim neki video tutorial, ja obavezno odgledam video cijeli, onda mi je nekako lakše kada počnem sa svojim radom. Evo, već smo pri kraju. Evo ovako, nemojte da zaboravite da uradite ovu zadnju petljicu. Znači to će ovako da izgleda. Radite ovdje i to je to. Pošto ovaj prvi red izgleda kao da imaju dva stubića, ali nemaju ovaj prvi se ne broji, nemojte da uradite ni ekstra stubić. Znači treći red počinjemo kao i drugi, uradimo jedan lančić, okrenemo rad i idemo dalje. Ja ću sada da vama objasnim i kažem koliko redova treba da uradite, koliko mislim ja uradim, a vi možete kako god vi hoćete. Evo ga, to će tako da izgleda. Sada, kao što vidite na ovoj trakici, evo, vidite da je ista veličina. Ja sam ovdje uradila 8 redova, znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To je neka debljina trake koju ja volim, ali vi slobodno možete da uradite traku da je manja, znači možete da uradite 6 redova. Jedino što vam preporučujem je da radite parni broj redova, znači da bi ipak ova šema izgledala i ličila na nešto. Nije pogrešno ni ako uradite 5 ili 7, ali ovako ljepše izgleda, ima neki početak i kraj, da tako kažem. Tako da ja radim 8 redova ukupno, tako da sada uradite koliko želite i vidimo se na kraju i kada budemo sklapali traku ovdje u sredini. I evo ja se bližim kraju ovog 8. reda i posljednjeg reda. Eto ga, ostavite dugačak kraj vunice da možete da ušivate. Evo ja sam otprilike ostavila ovako nešto. I vaša traka će ovako da izgleda. Sada, trebamo da ušijemo znači ovaj dio ovdje, a to ćemo da uradimo ovako. Prvo uvucite iglu, da odmah možete da počnete da šijete i da vam se, jer morat ćete da držite da vam se ne raspada. Sada okrenite vašu traku ovako. Prvo pogledajte
Ovo će nam znači biti prava strana, ovo će nam biti kriva strana, znači okrenut ćemo traku ovako, ali opet nebitno, kao što sam rekla, na kraju to opet sve isto izgleda. Okrenut ćemo traku ovako i sada ćemo staviti ovako na pola. Znači, preklopimo ovako. Ovaj dio preklapam na ovu stranu. Samo pazite da vam tu ostane na sredini i da koliko toliko to bude jednako. Izvucite ovaj dio ovdje da možete da ga ne propustite kad budete šili, a ovaj dio preklapamo sa ove strane. Eto ga. Pokazat ću vam još jednom. Znači, na pola, ovu stranu ovamo, a ovu stranu ovamo. I to je to. I sada ne preostaje nam ništa drugo nego da ušivamo. Kada ušivate, nastojte da igla prođe kroz svaki dio, svaki preklop, da vam ne bi ostale rupe. Ja to učvrstim bar par puta. Ovako. Ovaj dio malo ovdje izvucite da možete da ga uhvatite. I vidite kako je ovo ostalo. Ne zaboravite taj ćošak. I onda još nekoliko puta uvucite. Čisto da znate da ste 100% sigurni da traka neće da se rastavi. I ja se onda još jednom vratim. Ne toliko gusto kao prvi put, ali dovoljno da učvrstim. I to bi bilo to. Sada ćemo da zategnemo. I ja sada samo ovaj dio ovako uvučem negdje u sredinu, da mogu da ga odsječem. Isto tako imate končić i od početka. Ovo ću isto da uvučem u sredinu, da se ne vidi. A da se ne bi izvlačilo. Ovo je sad baš onako čvrsto, ali nema veze. Ajde, probat ćemo ovako. Malo teže ovo izvlačenje, ali to je to. E sada, šta vam preostaje? Da izvratite traku. I to je to. Bukvalno vaša traka je gotova. Meni je trebalo, čini mi se, možda 25 minuta da završim sve sa pokazivanjem. I to bi bilo to. Trakica je gotova. Uvijek ovu namjestite ovako da vam bude fino i ako slučajno izgleda malo onako, kako da kažem, nabuđeno ovdje, uvucite to unutra da se ne vidi, ali mislim da ovu traku može bilo ko da uradi. Šema je mnogo jednostavna, tako da je perfektno i za početnike. Vama hvala što ste gledali ovaj video. U komentarima mi pišite da li vam se traka sviđa, u kojoj boji planirate da je radite i kome ćete da je heklate. Također bi vas zamolila da se pretplatite na moj kanal, znate da je besplatno. Bacite jedan like, podijelite sa vašim prijateljima
i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!